Гледате Еврозум. Во ова издание на Еврозум koje се реализира во Европскиот парламент, гостин е Тања Фајон, европски пратеник од Социјалдемократската партија на Словенија. Госпоđo Фајон, добродошли у програм. Честитке за избор ваше нове владе и жене као премиера. Има ли овај избор жене на премиерску функцiju утицај на политичку сцену у Словенiji? No, ja sam zadovoljna da imamo ženu kao za premijerku na prvi put u istoriji Slovenije. Naravno, to nije najbitnije. Slovenija u teškoj situaciji, ljudi su izgubili poverenje. Ja očekujem sad da će ova vlada početi vrlo ozbiljno svoj rad već sutra i da će pokazati vrlo brzo i neke rezultate. Ekonomska, financijska, moralna situacija, sve je loše. Je li vam jasno zašto su ljudi nezadovoljni u Sloveniji? Zašto su onako spontano izašli da protestuju protiv svih vas koji ste u politici, protiv svih političkih opcija koji postojite na slovenačkoj političkoj sceni? Teško je reći koji je zajednički faktor za cijelu situaciju. Ja mislim da je to već dugo vreme kad su ljudi stvarali to negativnu atmosferu prema političarima. Naravno, postoji veliki problem korupcije u Sloveniji kao u cijelom regionu i imamo nekoliko ljudi koji su u vrlo kratko vreme postali vrlo bogati danas i ništa se nije desilo, nijedan nije suđen protiv korupcije i tako dalje. I to političari koji su na vrlo ozbiljnih pozicijama. Zbog toga ljudi su, prošli smo kroz vreme kad nismo stvarali nekih novih reforma i napretka. I ljudi su naravno izgubili poverenje. U vreme vlade Janeza Janše stvaralo se i puno nekih podjela na lijevi, desni, ideoloških podjela koji nisu bile bitne za vrijeme kad je zemlja u nekoj ekonomskoj vrlo lošoj situaciji. Ajmo sad oko malo za Balkan i proširenje Evropske unije. Sve su članice Evropske unije pomalo introvertne u ovom periodu, preokupljene sa svojim domaćim problemima, ekonomskom krizom. Da li neko uopšte misli na proširenje Evropske unije prema Zapadnom Balkanu? Kako ide atmosfera u AFET-u, u Komitetu spoljašnjih poslova, gde između ostalog diskutirate i pitanje procesa proširenja Evropske unije? Mi često u AFET-u i u parlamentu raspravljamo o proširenju. Sad će biti skoro Hrvatska nova članica Evropske unije, bit će to pozitivan i vrlo važan signal za cijeli region. Proširenje kreće dalje, ali u svakom slučaju situacija u Europi kad su ljudi na ulicama, kad protestiraju, kad nema novca, kad nema posla, teška je da razgovaramo o proširenju kao prioriteti na agendi. Ali zbog toga bitno je da sve zemlje u regionu rade dalje, jer su sve reforme za građane, za napredak zemalja. I ja očekujem da će nakon Hrvatske proces ići i krenuti dalje. Verovatno bit će neka pauza i Europska unija treba da se nekako konsolidira, a ja očekujem da neće biti prevelike pauze. Šta se dešava sa mojom Makedonijom u Komitetu spoljašnjih poslova? Trebalo da se glasa izveštaj, pa je Hovid zamolio da ga odložite zbog incidenta koji su se desili i krize koja se dešavala u Makedoniji. Šta se sad dešava? Izveštaj bi trebalo biti usvojen sljedećeg meseca. Jeste se usaglasili oko wordinga, oko definicije šta se dešava u Makedoniji? Moj kolega Hovit i dragi prijatelj naravno učinio je sve da je taj izvještaj vrlo pozitivan i ja mislim da je bilo dobro da smo odgodili glasanje zbog cijele situacije u Makedoniji. Sad imamo naravno neke bolje očekivanja, neke pozitivne vijesti. U svakom slučaju opozicija opet radi u parlamentu. Biće veliki tijest ovi izbori za Makedoniju. Izgubili smo puno nekog dragocjenog vremena u prošlih nekoliko godina. Makedonija nije išla po putu prema napretku ka Europskoj uniji. Ja očekujem da će nakon ovih izbora biti neka nova atmosfera, da će i opozicija i vlasti i svi odgovorni političari raditi sve za to da zemlja krene napred. Evropski parlament i komitet je radio na ohrabrivanju vlade da intenzivira proces reformi, proces evropskih integracija. Umeđu vremenu je desio onaj incident u decembru.
kakve su bile reakcije u Evropskom parlamentu nakon toga? Pa gledajte, u Europskom parlamentu više puta smo razgovarali o tome, isto smo gledali i snimke što se desilo, a to je neka stvar koju treba komisija, nezavisna komisija koja je sad bila ustvorena, preučiti, dakle ugotoviti što se je desilo u decembru, a to je vrlo unutrašnja stvar. Naravno, mi smo bili zabrinuti, zbog toga ja pravim ovi izbori. Biće test za Makedoniju, ako su i institucije efikasne, ako demokracija kao takva radi, cijeli sistem. I ja se nadam da će Makedonija učiniti nešto nakon što će biti pozitivno, jer za sada nije bilo nekih pozitivnih vijesti. Posljednjeg puta kad smo pričali ovdje, pričali smo oko toga da je ime problem da Makedonija počne pregovore. Da li nakon ovoga što se dešavalo u decembru, sada Makedonija, jer više ne pričate za ime, kažete da Makedonija treba imati dobre izbore i da pokaže demokratske kapacitete, da li su sad drugi kriterijumi u pitanju? Ne ide za druge kriterije, ali sad je vreme kad je kampanja izborna, kad svi pratimo kako će proći izbori i zbog toga znamo da ništa drugo ozbiljno se ne dešava u zemlji. I taj moment je onaj koji je bitan u ovo vreme. Ali pitanje imena, naravno, svi očekujemo da će to pitanje biti konačno rješeno nakon nove vlasti. Imate utjecaj da su vaše grčke kolege raspoloženi da se taj problem reši? Ja mislim da to nije samo pitanje ko je odgovoran. Ja mislim da su obe strane odgovorne, da preuzme odgovornost, naprave taj korak druga prema drugoj, naprave kompromis sa kojim će obe strane, oboji političari preživjeti u domaćoj javnosti. Verujete li da angažman komisije i komesara Filea može nešto značajno pomeriti u tom procesu? Svaki angažman koji dolaze i koji ima dobru namjeru, koji dolaze izvani, bit će sigurno koristan. Jer možda svaki koji ima dobru namjeru možda ima neki doprinos u pregovorima. Zbog toga ja imam povjerenje. I komisar File bio je u Skopju nedugo natrag. Ja mislim da je pomogno ka dogovoru da su i natrag se socijalisti vratili u parlament i da stvari nekako funkcioniše danas. Kako vam djeluje Makedonija sa svim problemima, gledano sa strane? Makedonija, iskreno da kažem, ne deluje dobro, izgubila je kredibilitet kao pregovarač isto oko pitanja imena. Ja bi uvijek rekla, obe strane su odgovorne da nađe neko rješenje koje je prihvatljivo. A naravno, svako stvaranje nacionalizma oko ovog pitanja vrlo je opasno. I to se dešava tako u strani Makedonije kao na strani Grčke. I to je u situaciji kad ljudi ne znaju kako da žive sljedeći dan, pa da se onda političari igraju oko kompromisa i oko imena i stvaraju neku nacionalističku emocije, da je to vrlo opasno. Gospođo Fajan, idemo na vaše dosije vizna liberalizacija. Očekivali ste, zima je bila ključna oko toga koliko će lažnih azilanata da dođe u Evropsku uniju iz Makedonije, Srbije, pričamo uglavnom, pošto su bili kritične tačke. Kako je zima prošla, evo ga proleće, jer je vizna liberalizacija još u riziku? Da, vizna liberalizacija je u riziku i zima još nije prošla i nemamo još najnovijih podatka, ali one koje imamo iz prošle godine i do početka ove godine još uvijek kaže na vrlo visok broj azilanata koji dolaze iz Srbije, iz Makedonije, najčešće u Njemačku, Švedsku, Belgiju i to je danas problem. Mi još uvijek imamo tu pregovore za usvojanje mehanizma suspenzije, privremene suspenzije i verovatno ove godine doći ćemo do ovog mehanizma. U svakom slučaju pritisak pojedinih zemalja članica kao su Njemačka, Belgija, Francuska, jake zemlje, velike zemlje, je vrlo jak na Europski parlament, da usvojimo mehanizam i onda na zemlje kao što je Makedonija da bi opet građani trebali putovati sa vizuma. Ja se nadam da nećemo doći do ove situacije. Kakav je efekt od onog alarma političkog koji je Savet ministra napravio krajem prošle godine? Koje su prvične procene? Da li je smanjen broj lažnih azilanta u zemljama Evropske unije i da li su zemlje iz Zapadnog Balkana, pre svega Makedonija i Srbija, preuzele dovoljno mera da bi taj broj sprečile? Zemlje su
sigurno preuzele nekoliko mjera, ali je očito nedovoljno, jer ako gledamo samo jedan broj, prošle godine više nego 60% građana Makedonije tražilo je azil više nego godinu prije. Dakle, taj porast je veliki i to je zabrinujuće. Mi, naravno, ljudi nemaju prava za azil u više ili manje svih slučajeva, nema ekonomske, financijske ili neke druge situacije gdje bi bili u situaciji da dobe azil. Zbog toga ja se bojim da ćemo doći u situaciju kad će zemlje praviti vrlo snažan pritisak i Makedoniju ili Srbiju ili neku zemlju u regionu staviti natrag, ne na crnu šengensku listu, ali prvo privremeno zatvarati granice. Koji je kritični rok da znamo da li dokad izlazimo iz rizika ili ostajemo u riziku? Ne mogu danas govoriti o datumima, to nije nikada ni pametno. Nemamo još mehanizma, sutra to nije moguće. Nije moguće nakon 7 dana, jer nemamo ovog mehanizma. Ali rizik postoji, hoćete da kažete? Rizik postoji i naravno trebamo uraditi sve. Nije to samo u pitanju vizna liberalizacija, to je u pitanju cijeli proces, put prema integracijama. To je bio samo jedni korak, a od tu stvari kreće dalje. Tanja Fajon, hvala vam što ste bili gost u mom programu i možda ćemo vas vidjeti na ministarskoj funkciji s obzirom da su vaši socijaldemokrati u vladi. Hvala i vama i sve najbolje, naravno. Hvala vam. Това беше Tanja Fajon, гостин во ова издание на Еврозум. И благодарам за вниманието.